Hey guys, welcome to my channel once again. Ngasidi aina akogi Milton gi gas ki frame ama 3 burners ki gas ki frame ama unboxing tawdoini. Mayam yeng sai tawrake. Ngasi mai sih kemana terbang. Ini siapa yang bawa ini? Milton High nak kau. Sudah kena. से कैलेंडर में आप ये मिल्टन टेबल कैलेंडर में स्टोव मातन तो सिमक सिन तो सिमक फोर बर्नर ने माई ये मिल्टन की मागी प्रोडक्ट्स में हम तो स्टोव में si warranty card sudah ada. Si warranty card magi warranty card 6 months extended. Benar sahih magi taran 6 months extended ka. Wow, jelas ayam pacar. Macu jisu si siga red siga blue ba black color main lagi bune. Atau si mai si semua ina si top end glass hai si top end glass si sina matak sina. Adi sina brass burner hai mai si brass burner na koina. Adi si side ki sina steel ne hai side ki sina steel ne hai. Side kan osina si yang tu sa. Ki silai ra side ki sina si semua jisu yang design si yang pajan tauri design si. Hoje gas aku ini season apa hore season apa sih yang nungai re mai kan jisu. Hoje mai si aina flame si loina matang thong bau re mai gitu am tong thagal lakke mai samta thagal lau sem kai yang sih. Sina mai si aso bura kan to bura si aso buni yang nungai sina apa sih yang nungai re. Si Buma loina sini rak loini yang matang loina thong yang nungai re masih proses kara. Kara tukai sunang ngani nungai re.